Kapamangi hamni hajelam bikala ikwa penban ban penpai ban penparia nalor bangilaya ripa i kumadon kinong sin kabu ikwa penban ban penpai susu kata kamde kenong rim ken pi kanong rim ken pi wi ngawang pi ontan hajelam bikala bangidon kilai jat kibakara Leng ong epi ki wepat ki jat ki basya ban be ban don ru ki basya bernger bersih haka jingai ke jongki haka rukom im ke jongki haka rukom bam jongki haka riam haka be ke jongki manu banye na filenti na try ke pipi mau ya apa sampai ya ke konstitusi dengan ini bagaimana? Karena hak kiwai patok parti ki bagi om kata kaseng dulu. Ngamyo iya. Pina kadang di kilok pa ki konsana. Kani nongrim ka baskenta jom ka parti NPP. Uraja sekarang jomir rukun doa aja beliau utang beliau NPP balik tak begini perhat berpipat pada ia balik suat su menira yang beri ilok nara NPP lada don lain mengerti nang lain kasut kamtam hati kente jemjai usam-usam ya keren lain bujat lain bosir kimia pembersuk berbahasa nabi ini hanu berbeda kimia kibadon kahnia kejutang kibasukun kibasumble don kinoyalam parti bang ubah kusuni masuti hana baladon nakai pipiana nakalan menontu hanabek kamu korupsi balik kemudian harga korupsi nama orang bisa tahu lara kita kinong keno kisien bagi nongelang jongka NPP lagi kisien bong prestur lagi berat lagi kapri kini kinong tu pendidikan politik